Number 1. Politician. Politician सियासतमदार या सियासतपो. Defense Minister. Defense Minister वज़ीर दिफा या दिफा वज़ीर. Prime Minister. Prime Minister सदर आज़म. Cabinet. Cabinet काबीना. Security Forces. Security Forces अमनियती ज़वाकुना. Resignation. Resignation इस्तीफ़ा. Ministry. Ministry वज़ारत. Home Minister. Home Minister दाखिला वज़ीर. Foreign Minister. Foreign Minister खारिजा वज़ीर. Politics. Politics सियासत. Political. Political सियासी. Political affairs. Political affairs सियासी चारे. Majority. Majority अक्सरियत. Minority. Minority अक़लियत या कम अंदाज़ा. Referendum. Referendum टोलपुख्तना यानी द अवामो नज़र. Education Minister. Education Minister द पोहनी वज़ीर. Finance Minister. Finance Minister द मालिया वज़ीर या वज़ीर मालिया. President. President वलसमशर. King. King बादशाह. King बादशाह. Opposition groups. Opposition groups मखालिफ डले. Governor. Governor वाली. Soldier. Soldier अस्कर. Troops. Troops ज़वाकुना. Commander. Commander कुमांदान या अफसर. Country. Country हिवाद. Continent. Continent बराज़म यानी लुय वचा. Elections. Elections इंतखाबात. Political party. Political party सियासी गुंद. Support. Support मलातड़ या हिमायत. Rights. Rights हुकूक या हकुना. Seat. Seat चौकई. Parliament. Parliament Parliament पार्लमान. National Forces. National Forces उर्दू या मिली ज़वाकुना. Government. Government हुकूमत. पर गवर्नमेंट की इन नवल की इन साइलेंट था. गवर्नमेंट हुकूमत.
security forces security forces امنیتي ځواکونه tax مالیه political engagement سیاسی روابط یا سیاسی تعامل engagement نامزدی ته هم ویل کیږي خو دلته ترې مقصد سیاسی تعامل ده political engagement سیاسی تعامل یا سیاسی اړیکې air forces هوایی ځواکونه air forces د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه Thank you so much for watching.